Жақшы билегендерді бізден жюрилер алыстан көз атып қарап тұрады. Жақшы билегендеріңізге жақшы татынақай болған белектеріміз бар. Андамесе бардыңыздарды шул ортаға сахнаға жетелейміз. Қалысы бар болса ортаға шығып биге шығамыз. Маэстро! Altı şarım, yedi şarım, sekiz şarım, altı şarım, yedi şarım, sekiz şarım, dokuz şarım, alsam çok. Kızımın sen yemedin bazen çok. Oldu kadarı bir eşkine, oldu kadarı. Mutludan kadarı bir eşkine.
te gusta a ti, mami.
Kechqurun jaman açıldım go, debana erki dağı başlaydı anan. Iqtıtıp alıp. Mınanda ele, prostoy ele nersi menen, karasak jönököy nersi menen. Mına akelerimiz olturat, inilerimiz, jengeler oturat, joylar menen kelgenler köp. Үйde эле мына, үйде de çay içip otursan, bir nerse olup ayalın çay tөгүп koysa, үйde как будто майрам болот го. Tөгүп koydum dese bir olan trapkaga жүгүрөт, bir kızın nar жактан келип артып, күлүp, жайнап. Ошол жерде эркек çay төгүп койсочу, эркек эми шалтырыктан бай bir çayды дагы иче албайсың эми деп мындай. Булар шунчалык бизде коркутуп алышка аракет кылат. Мына жеңелерибиз, эжелерибиз, чоң аксакал эжелерибиз олтурат. Илгери бул тергейт деген нерсе болгон экен. Мисалы, армиядан жаңы келген кайнысыны солдат бола деп, мисалы 60га чыккан bir кайнагасы болсо, 2 от тоз деп тергеп койчу экен. Ошондой тергегенден bir жакшына bir кызык окуя айтып берейин. Bir toyda bir аксакал 80 жаштык юбилей тоюн өткөзүп атса,
жалаң балдары келіндері ырдаттырдағы ең кичинекей келініге келгенде жанақы келіні вообще үрбілбейді екен. Bir елі үрбіледі екен жанақы өмірі деген қып-қызыл гүл жайнаған деген ырды біледі екен. Еміле баштайын десе жанақы 80-ге шыққан қайнатасын аты өмірбек екен. Жанақы шустырый келін қорқпай нетпей тұрып өлі. Атам деген бұлбұл бақта сайраған, атам деген қып-қызыл гүл жайнаған, атам барда өкінбестен ойнап гүл, атам өтсі жаралбайбыз қайрадан деп ұрдап қойсаң. Аялдарымызға да бір қол шағып қойылы илайын, тергейлі жүре берсін шындай. Еркектер бір қол шағып қойғылы. Айттым ғой, сілерді майрамыңар башталды уже. Башталды болған бізден бөбектерді шақыралы. Бөбектерді шақырардан алдыңдағы шул жерде бір жақсынақай сөздерді сөйлеуім келіп тұрады. Бөбек демекші, ар бір бала төрелгенде өзінің қылық жорығы менен төреледі екен. Bir үй біледі, bir акелерimiz daim söylегенде, мынандай қылып сөйлейді екен, мында короче, өкелерім деп, ошол үй біледі. Жанақындай bir бөбек төреліп тұрдағы, чоңайып қалғанда ал балада ошын деп сөйлеп қалып тұр, мындай. Ата, апа деп сөйлейді екен да. Атасына келіп тұрда, ата мен қачан төрелгенмін десе, атасы газетте оқып отырған екен, апаңан сұрайшы депті. Апасына барып, апа, мен қашан төрелгенмін десе, ошол маалда ешіктен звонок болып қалған екен. Улым, ешікті ашып қойшы менден сұрабай десе, жүгіріп барып еле ешікті асса, ешікте қошынасы тұрады екен. Атаң үйде бар бұл? Деп мында қылыпшы. Келіңіздер, қадірлі қонақтар, жанақы не деп қойды? Қошына менен дағы жақшы ол деген бір жақшынақа бір сөздеріңіз бар. Андамесе, бөбектерді қол шағының қоштасында бейсini көрөбүз. Қанамесе, маэстро, қанамесе қыздарыбыз. Қол шағып қойыңыздар, қанамесе бізден сұлу қыздарыбызға. Ылдыйға түшө беріңіздер, ылдыйға. Шул жерде, шул жерде билейді екен. Қол шағып тұрабыз, қадірлі қонақтар, біздің қыздарыбызға.
Şarkı bilese el gönlüm doğru Tonup kalgan bir gece Olgu dalıp oldu Çalgınır sırdasın Cerar kılıç dönmasın Çarkılayan yıldız bir Yaş oldu nurdasın Kırız bulup kırız bir Undumadı çıngasın Vay kırgız neylesin Arulan kötüymüsün Çengil bolgun bulutay Çergi bulun giymesin Bayka kurgan adamdan Hep bani kırgız bilesi Selam ver kollaçı. Ay azamat. Minge çıkkıla. Köp bolup ketken bolsa min jaş. Ata-enеңizlerге dagы bölüp berебиz 300'den kılıp. Kelingizler kadırlı konuklar. Anda mese dagı şerinebizdi ulatışka hareket kılabız. Ne oldu akalar? Sahna kıla urrup çıga başladı go'y bu vakı. Kırgız kichine toylar ola başlagandan keyin ele şu. Assalamu alaikum hurmatly konuklar, hoş geldinizler. Barınızdardı жалпы bayramınızlar bilen kutluktayız. Biz bugün şehirneni dальнейший ulantабыз dep bizden Özgönür ayının Karal ayının turgundары жаштары основном. Kiyinki şehirneni daha ulantабыз dep özdörübüzgө almakçыбыз. Barınızdardı bayramınızlar bilen kutluktayız. Kadırlı konuklar, anda mese şol aka-özge koşumça taşım bolup şunday ne dep koyat, şunday öz-özlü söz menен aytkanda көкүрөгүндө жалы бар, жакшынакай кыргыз жигиттери экен. Бардыгыңыздарды кийинки 31-августка да эгемендүүлүк күнүбүзгө карата шол Красноярск шаарынан ошондой эле сырттагы шаарлардын бардыгыңыздарды şerine kelme kesegine bizdin jigitler alaylı dep niyetteri var eken. Anda mese Özgen rayonunun Karavol ayılının jigitlerine bir şatırada bir kol çabuk koysanızlar beri. Rahmat. Rahmat. Çok rahmat. Kel Kayrat. Ürkesini algandan keyin ürkeside kılıp çoğu veresin. Bayramınızlar bilen kutluktayız. Sağ bir күнгө kabıldım Buyruğu joğuşun taqdırga Tarındım men da tarındım Buyruğu joğuşun taqdırga Tarındım men da tarındım Joluguşu boldu armanım Jolukpayбыз эми ардагым Жолду карап эми издебем Жалгыз аяк жолду калганмын Жолду карап эми издебем Жалгыз аяк жолду калганмын Kıyınaldım, ben de kıyınaldım Ödürüldüm bir olsun bağım Жүрөгүмдү эзип жалгыздым Уnuttум буnuta almadım Жүрөгүмдү эзип жалгыздым Unuttум буnuta almadım Жолугушу болду арманым Жолукпайбыз эми ардагым Жолду карап эми издебем Жалгыз аяк жолдо калганмын
Жолду қарап мені іздеді, жалғыз аяқ жолда қалғанмын. Қиладыңды мен да қиладым, өзім алдап қинадым, жанға батқан жалғыздығым. Ырдадыңды мен да ырдадым, жанға батқан жалғыздығым. Ырдадыңды мен да ырдадым, жолығушы болды арманым. Жолықпаймыз ене ардағым, жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолды қалғанмын. Жолды қарап мені іздебе, жалғыз аяқ жолды қалғанмын. Қиналдыңды мен да қиналдым, сағындыңды мен да сағындым. Қойыңыздар, қараулайлы үркесені алды ұқсайды қайрат менен. Қадірлі қонақтар, келіңіздер, дағы бір сіздердің рұқсатыңыздар менен, сіздердің сұранышыңыздар менен бүгінгі бізден шул тойымыздың күнөгерлері шеринени бүгін атайын өткөзүп берип аткан жигиттер айтты, бізді чыгарбай эле койгула, шул аял затына калсын, бир белек болуп калсын дегендей кылып атат окшойт. Анда эмесе бүгүнкү шеринени тамактардын даамыны кырына чыгарган, астыңыздардагы даамдуу тамактарды, салаттарды астыңыздарга тартып отурган шеринечи жигиттерибиздин түгөйлөрүнө кол чабуунун коштоосунда айымдарды жетелейбиз. Келип коюңуздар кыздар. Естен кетпей койду бир кыз, жарасып турмуз, косуп болмай жүрмүз. Болам менде сендей жұлдыз, ей көресің. Келгиле кыздар, азамат. Келіңіздер. Рахмат. Ар беріңіздерді кімге қарашысыңар, кімде машинесіңіздер деп айтып отырғанын білбеп, бұл қыздардағы өздерінің таланттары бар екен, өздерінің шығы бар екен. Ырдайсыңар ой десем, жоқ, біз только тамақ салат жасайбыз, елді сыйлайбыз деген бір ниеттерде тұр. Азыр айтсам айтат, biz kocayısız hiç kaçan iş kılmayız deydi. Körse bu vilayının jigitleri en жақсы kelinçeklerini şular alıp olgan okşaydı. Anda mesela kelingizler bir dürküregen kol çağaları menen şulardan ömürlük tügöyleri jigitlerimizni dağı Kılıç Mırza başlagan vilayın kampaniyası jigitlerini kol çağının koştasında çakırarız. Kelingizler jigitler. Естен кетпей койду бир кыз, жарасып турмуз, косуп болмай жүрмүз. Болам менде сендей жұлдыз, ей көресің, көресің, көресің. Рахмат. Анда mesela қадірлі қонақтар, сіздерден урматыңыздар менен мен дагы ошол көп жерде аралап жүрөбүз, ушундай ынтымак жигиттер бар экен, баарынын башын бириктирип отурган. Ошол Новосибирск шаарында жүрсө дагы биздин бардыгыбызга маалим, белгилүү биринчи шеринеден баштап деле ушундай демөөрчүлүк көрсөтүп, ушул жерде жакшынакай болуп эле биринчи кылыч келди эле, бул Билайн компаниясы деп эле анан жүрүп эле анан Salınmay aka çıktı, anan sorak götürülen ardından Canik çıktı, şöntö öyle bular. Farsıllaşı öyle, buna karağızlar bir жақшынакай uyum болып тұрады. Анда mesela şol bugünkü sizlerді құттықтап, şulardan şunça dersenin başına uyuşturup degендей, балдарды beline kur, başına kalpak olup, kızlarga bir жақшынакай gül olup, özünün жақшы мейнети менен жигиттердин колдоосу менен ошондой эле Сүйүм Мырза демөөрчүлүк кылган бир колдоолор менен ушундай астыбызга даамдуу тамактарды тартып отурат. Анда эмесе ушул Билайн компаниясынын жигиттерине жетектеген Макаев Кылыч Муталиповичке дагы сөз бермесек, бул жигит дагы өтө таарынча жигит. Кол чабуунун коштоосунда, кол чабыңыздар. Барлык аялдар жаз байрамыңыздар менен
koş bayramımızlar bilen 8 mart gele жатқан barınızlardan kutuktayız. Ana daha bilmesine balдар bizden айтпайлы алып алдық о дейм да. Шеріне. Рахмат сіздерге de жақсы өтсін. Бардыңыздарға игілік қалайыз. Әрдайым жақсылықтардың үстінде шундай тойларды қылып, елге жақсылықтарды тартып жүріңіздер. Әрдайым күніңерге қандай күн түш келсе дағы жақсылықтар түш келсін. Құдайым үшін сіздерді ешқашан жақсылықтардан айырбасын. Бір туғандарыңыздар менен, бүт барлық туғандарыңыздар менен, үйлеріңіздер менен жақсылықты жашаңыздар. Ушул Билайн компаниясына да рахмат, бардыңыздарды ушинтип связга чакырып, не только связга чакырып бардыңызды ушинтип кичине иш менен камсыз кылып, бири-бирибизге ушинтип жакшылыктарды көргөзүп отурабыз. Ошолорго да бүт чоң рахмат. Анда эмесе бардыңыздардын көңүлүңүздөр, кечеңиздер жакшы болсун. Бул эми башталышы. Жигит бала жақсы да. Мен бүгін жота серьезно сөйлеп қалдым ғой, жақсына қоя алды. Өте шол елге бір сіңгісі келген шол башы таштан болсын Илайым Кылыч шол компанияға бізден елдің атынан, жигиттерден, қыздардың, Красноярск тегілі Қырғыз жерінен, ата-эне өзінің атынан дағы сіздерге бір чоң разылық основной. Бұларға айтып отқаным сіздерге ұлтат қыздар, сіздерге чоң рахмат, майрамда көңілді болып, дайыма шындай олы жүзіңіздерден күлкі кетпесін, еш қашан көзіңіздерден жаш төгілбесін. Анда mesela шатыраған қол чағылар менен Билайн компаниясының өзінің төріне ұзатып қойсақ. Анандағы бір меселен айта кетсем, бүгінгі кечеге 8 телефон алып келгенбіз, ошол жақсы бийлеп, ырдап, көркөм оқығандарға деп ушул жерде жюрилер шайланды. Болушунча көңүлүңөрдү бийик көтөрүп отурганга аракет кылыңыздар. Бардыңыздарга ийгилик. Кылычбек, сенин уруксатың менен биздин ушул шеринени уюштурган акебизден сиздерге дагы бир арзыбаган жакшынакай белектери бар экен. Элдин кол чабуусу менен Сагынбай акебиз менен жеңебизди кол чабып чакырып алалы. Арзыбаган белектерине Улуу урматтуу коноктор, улуу урматтуу уюштуруу тобу ушул жеке семьямдын атынан, үй бүлөмдүн атынан ушунчалык оор нерсени бир айлап кызмат кылган балдарды, аял заттарын алгызын жетишинче биздин белектерибизди тапшырып коелу. Аз да болсо көптөй кылып кабыл алгыла. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болгула. Кыргыздын керегине жараган алтындай жигиттерден болгула. Карасаңар, элдер ушул биздин жакшынакай жигиттерге, айымдарга бир жакшылап кол чаап койбойдубу? Галстуктары бардыгы өздөрүнө жарашкан. Бар-барына кыргыздын жигиттери, бар-барына кыргыздын айымдары. Анда эмесе биздин белектерди баштап тапшырып койсак. Начальник өзүңүз кийгизиң. Рахмат. Начальниктен баштаңыз, сіздің деле işiniz şu yaptı bu. Hoş geldiniz, Rahman. Gönüle gelseniz vallahi Şol alaqança olar Sağınbay aka sizge olsun. Kol çapыңыздар Sağınbay akasıga rahmat. Arılarınız, karılarınız. Qana mesele söz Kılıçbek sizde. Анда эмесе Sağın aka sizlerge çoğun razısılık bildireriz. Elinin başını toplap şunday Enesay'da ata babalarımız yaşap ketken жерге Enesay'ga taysim attı kılıp şerineni başlap koygan. Budayım har daim hiç kaçan üzülbey jüre bersin.
Birinchi istoriyamiz Enesay bo'lsa, ikkinchi istoriyamizda Qirg'iziston bilan Enesay har doim birga yuraversin. Barchangizlarga cho'ng rahmat. Sizlar uchun biz atayin do'stimiz bor edi. Aldan Bishkekda Beeline ishladik. O'shal do'stimizni atayin chaqirib, bizni atimizdan o'rnab berdilar. Rahmat. Qo'l çalamızlar bilen ko'pchilikni suymanchiligiga to'ygachalardagi murdagi shernelarimizni suymanchilikka tatgan saqalay bo'yi saraltib, Vaqtbek yigitimizni to'sar bilan bir qo'l chalib qo'yamiz. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli qirg'iz elim. Akalar, assalomu alaykum. Kirib kelgan jamoatchiligingizlar bilan. Bu yil bardingizlar bilan birinchi jol ko'rishib o'tamlar. Qirg'izistondan bardingizlarga issiq salom. Jana yaqinda kelayotgan Ayazatning bayrami bilan men de qutluyman. Jana o'shanday alıstan kelgan sebebi bu yoqda Beeline kompaniyasining birinchi adamı Qilichbek Tosimning so'rovlarining shundaga kelgan, ularni podashka qilib bir-birimizga jo'lak bo'lib deganday doimo shunday bayağı alısni yaqin qilgan sotkadet şu yerlerde paylaştırıyorlar жүрөбүз дайыма. İşinizlerге ийгилик, ушунча жигиттерди иштетип бири-бириңиздер менен дайыма сый урматтап болду. Дүйнөгө кыргызга эмес, дүйнө тааныган жигиттерден бол. Sen менен кыргыз эли сыймыктансың, досторун сыймыктансың. Дагы бир жолу бүгүнкү өткөрүп аткан шерниңерге миң мертебе таазым кылып, мен дагы чын жүрөгүмөн тилектешмин. Bugünkü bayramlar bilen hoş geldinizler. Rahmat. Beeline kompaniyası yigitleri sizlerge biz çok razılıklarını bildiriyoruz. Anda mesela Beeline kompaniyasının yigit kızlarının atынан Vaqtbek'e kezek veriyoruz. Kol çalıp koyuyorsunuz bize bakın bakın.
Жеке ол çoğalı. Çok rahmat. Жигиттерибизге бирок бакыт сүйүн жок, эч нерсе кыла албайт экенсиң акам. Шундай болот. Биринчи аккордеон ойношуп үйрөнүшүң керек болчу чоңурдан. Келиңиздер кадырлуу коноктор, анда эмесе, бар экен, анда эмесе Новосибирск шаарынан келген акебиз Кочкорбай Абсаламов акебизди кол чабы менен тосуп алайлы. Келиңиз акебиз. Новосибирликтер көп окшойт, а Кочкорбай ака? Аху, деп берди го. Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү Татынакай Шерине Аземинин коноктору. Ошону менен биргеле Новосибирск шаарындагы жашап жаткан кыргыздардын атынан бүгүнкү Красноярский шаарындагы аял затынын 8 март майрамы менен жалпы Новосибирск шаарынын атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу коноктор, мына өзүңүздөр билесиздер, күлкү ден соолуктун мүлкү. Бир күлгөн адамдын жүзү жерди тукум менен барабар экен жегенге. Kız degen pişip durgan kızıl alma, kızıgıp kızılından birdi tanına, kızıgıp kızılından culamın de koluna taş almanıgar bu alma deydi. Oşitip çoğun Bişkek'te konsept vermezsağına bir muadene konsept bütünlerini ilmeni taragan çoğun önem canıma gelip kalıp o sadakan getireyim bana, cakşı buğulu da kesin. Bayatan beri konsertini görüp uşunçalık razı oldum, o sadakan bulayım. Maaşı nereye olsa bir de tütülük koysan olsa kudul olsa deseniz olur. O çoğuna şunçeli karaktersa uyak demez. Bu kalkan tükürüyor mu? Koyuyor mu? Tükürüyor mu? Tükürüyor olsa kudul olsa. Tükürüyor. Dediler uyalganmen nevresinin başına bir koydular oğuzuna da başıyla uyalganman tüydüde tükürü koysam çoğunem özünce razı ol öyle. Aynen ayın balam cakşıda oldu. Sen dağı mamokşup göp yaşa 90'a çık oğuzun açmayan bir tükürü koyaydı. O çoğuna uyat emez. Şunçel karap dursak koysanız uyat desem uyat biyatı yok. Sen tükürdün mü ben daha tükürü koyan aç ağzına. Dediler uyalganman gözümü cumu alıp da bassam de tükürü koydu. Kilimi o yaka bir yaka kıymıldatsam nas çürek. O çoğuna bu tur emez kıldınız mı? Bu nas ko desem aynen ayın bana tur vere kıldım. Bayatan beri kayakatı kurşun bilme yaptım. Ne caksın olmalı öyle. Bundan okuyalar ötörgü uçuraydı eken, buna özünüzler bilesizler. İlgeri, budan 200-300 yıl murda elimizde televizor bolğan emes eken. Bir Kırgızistan'dan bir özü ket memleketke barıp, üyüne bir karokada çoğun televizorda ap gelse, balları 5-6 balası çur kapçı öyle. Ata, açınız tezrak açın ceyiz. Bolan bunu cevek, bu televizor. Bu televizordan ne kılavuz? Bu televizor mınağı sırttaki görünüştün bardığını görsetet eken. Jakşı televizor eken. Dese kiçinekey balası, uyle bizde televizor vardı öyle, sırtka cügürümçü ekettir. Haylın atasına geliyor. Ata, televizordu koyun, tezrak televizordu koyun. Koşuna ayağını boynayağa getirdik görüyoruz. Atası da şu süreyken şart televizyonda açıp öyle anteni yok sayı vergen eken appak olup cığırap dursa öyle bola ertere kaytpaysın paraga girip ketip alıştırdı. Hurmatlı konuklar, bizdin büyüdür şu yerge gelgenimizin sebebi bizdin Novosibirsk şaarında da ötün çoğun жаңылык. Biz dağı özümüzün Novosibirsk şaarının özünün tatıktı, insanın tandap diaspora kılıp şayladık, Tanık Akayev degen önümüzde. Kuday buyurup nasip kılsa da bizdin şunday Jakşınakay şehrin elinde sizler menen ortakdoş bolabız degen oyun var. Biroq şu Tanık'ın dagı işine ilgili kalap, bundan dağı Jakşınakay şunday sizlerdeki kanday Krasnoyarsk'de kanday şehrinleri bolsa biz dağı şunday Jakşınakay kılıp ötközüp sizlerdi konokko çakırmakçыбыз. Özüңүздөр билесиздер, бүгүн шеринен жылдар менен төрдө отурган Malik inim menen, oşol menen birге Nur деген inim бар, ушуларга жолугуп калдым, алардын компаниясына. Новосибирден келген биздин жигиттерге, ошондой эле жалпы Красноярский шаарындагы аял затына, эркектердин атынан, Оончу Кудайберген Тыйдиновдун жылкычы кыз дегендерин тартуулап коюп, бир кочо коюңуздар.
Çok rahmat, молодец. Qo'shib qo'yingizlar. Qo'shqo'rg'on akangizga. Xatingiz da krasiv ekan. Azamat, молодец. Kelingizlar qadrli qonaqlar, anda mesela sizlerin astыңыздар başınday davamlı tomoqlar kelip жатқанда da biz konkursant jigitlerimizni ortaga çıqara bereli. Anda mesela daha bir köpçülük şerinelerimizde da ırdap жүрген жакшынакай болгон жигитибиz. Daha qanday aytayın, bir şerinede özünün zarı bejini yürümenen eldi bir kol çaptırgan жакшынакай болгон жигитибиz. Parikmaher desek de болады, kırgızçası çaşalgıç. Anda mesela astыңыздарга Өмүрбек деген жигитибизди кол чабуунун коштоосуна чакырабыз. Kol çabuk koyunuzlar! Kutman geçingizler menен, hurmattуу ayımlar, sizlerdi bayrağınızlar menен çın жүрөгүмдөн куттуктайм. Төмөндөгү чыгарма бирган sizler için. At çapsan atlık desin ağızdan, at çapta azamattan kalıp jatan. Sanağa çöbük edip büt karanlık, samattın dalaylardı alış jatan. Toluk kız, oy toluk kız, boy senin nenesine top çiğdi aşıklık. Hayatın kaderiydi çıktır oldu, aşarın ayrı büttü tüpüt oldu. Ötürük gidebilirim bozulanlar, özümle yakındaşıp bir bulundu. Dolu kız, dolu kız, boy boy senin neresine dolcu gitti aşık kız. Çabaldık kesip senin bakır dedim, çabaldık ulan dedim bakır dedim. Boşulsan sana şardık dayar elle, oy çuval beni gömme mahvoldum. Dolu kız, dolu kız, oy boy senin neresine
jigitler aşıkmış Doğru kız Doğru kız Boy boy senin neresine jigitler aşıkmış Boy boy senin neresine jigitler aşıkmış Andırısı dağı uçurdum titrlardan beri sizler için tartı olkunuzlar. Hazırlık sizinle oldu Hayırlı bizimle Oy Sana can çiçeğizde vayla Canın aydınlandı Seni coğrana koymadı Kırbatırımın sevdi canlı Gözlerimde sıfır var mı Kömürümde morun aldı Canı döndüm için alıp Canı boğulup büyük canı gittin alız Sessiz kaldım demi caldız Yürüdüm ele bağlı Bandilere dönüp saldı Canı boğulup büyük canı büyük saldı Bak sen çok sezilmedi Yürüdüm o sezilmedi Sana işten yesmeyim Geçineyi Suranam geçmedi Ağlık yürüp gezip hayran Hardaymışsın Ağlık gözümüz hayran Sezgilerimizde hayran Yalnızlıkla gezmeyin Seni suyum degen sözüm hayran Köpüklerimin sevdi canlı Gözlerimde sıfır var mı? Kömürümden nurun aldı, nurun aldı Canım için alır Canım ol büyük canım gittin alır Sessiz kaldım demi caldız Şuramında öyle kaldı Bandilere saldı Canım ol büyük canım büyük saldı Bana sen çok sezilmedi Cüretim o sezilmedi Sana hiç kaybetmeyim Geçireyim Suranam geçirmedi Çürüklü boğumu salardım bir cezaydım Caldızım suyum seni Cezanı tatayım Canıma gelsin boldum bir de sağa basayım Seni suyumdur vakar uçup bildim hastayım Seni istim bu salana cürük alsayım Boğulsun ömürlük sen benim armağanım Hayda cürmürsün deme sen izlet dağbayım Bir sana aytamam bu sözleri aytayım Caldızım duyun aldım seni suyudur Bir o kaçta acabayım Seni götürdüm öpümümdür destek Armanda mecürüm Öttüm orada toplam boyunu suyun düştüm Bir nokta acabayım Doğru suyu güç koy Geçirmede geç alsam bir saat geçti Öptüm geçiyorum doyum Senden ana oyun Suyu bir ömür boyu Tatlan suyu oyun Yürüdüm öyle kaldı Bandilere böyle saldı Canım boğulup büyük canım büyük saldı Bana sen çok sezilmedi Cüretim o sezilmedi Sana hiç kaybetmeyim Geçineyi Suranamı geçirmedi
Братишка benimi. Ömürbek jigitibizдің оригинал үніне bir қол шағып қойсаңыздар. Бұл менден саға белек, братишка. Көрдің мі?